Nau mai ki whakamiere. Nau mai ki whakamiere. Welcome to Whakamiere, our podcast where we share reo Māori translations of stories. Today's Paki Poto is Te Honu Whenua me Te Īkara by Aesop. There are two kupu hou in our kōrero. The first is makaia. Its root word is maka, and it means to pass or toss. Anei te tauira, makaia te pōro ki te parirau. Pass the ball to the winger. Our second kupu is pākarukaru, and it means completely broken or smashed to pieces. Aue kua pākarukaru taku tino kapu. Oh no, my favourite cup is smashed. Ka are mai o taringa, listen out for these kupu hou in the kōrero. Ka hāna nā te noho, whakarongo mai e hoa mā. Te honu whenua me te īkara, nā Aesop. I hoha pai tētahi honu whenua, i te ngōki haere i te whenua, pēnei te ngata. Nā, ka hiahia kē kia rere i ngā rangi pēnei te manu. Nā reira, ko tāna ki taurangi ki te manu ka kawea ia ki ngā kapua, whakaaturia ai te ao ki aia, ka whāki ia i ngā wāhi e kitea ai ngā kurahuna o te whenua. Ka hīkina e te īkara te mānuka. Engari i te korenga o te honu whenua e pūmau nei ki tāna I kupu ai. Ka hīkina anō ia, ka makaia ia, kia taka atu ki tētahi toka māro, ki reira pākarukaru ai. Ko te kiko o te kōrero, kei pokere noa te ki taurangi. The Tortoise and the Eagle by Aesop. A tortoise, weary of crawling about on the ground at a snail's pace, desired to fly in the air like the birds, and gave out that if any bird would take him up in the clouds and show him the world, he would tell him in return where to find treasures hidden in the earth. The eagle thereupon did as he wished, but finding that the tortoise could not keep his word, carried him up once more and let him fall on a hard rock, where he was dashed to pieces. The moral being, never make rash promises. Tēnā rawa atu koe I tāu whakarongo mai ki whakamiere. Thank you so much for listening to Whakamiere. If you've enjoyed what you've been listening to and want to show your tautoko, please consider leaving a like and a review on your podcast app. It makes a massive difference. A big mihi goes out to our Patreon supporters without whom this podcast could not be ad-free. Head on over to patreon.com/whakamiere to learn about our subscriptions. For just $6 a month, you get early access to every episode of Whakamiere, PDFs of every Paki Poto, access to a reo Māori community, limited edition merchandise, as well as complete access to the back catalogue of content, which is nearly 100 posts. If you have friends in whānau who might like our kaupapa, please share it with them as well. You can also follow us on Instagram. If you'd like to get in touch with us about the podcast, you can email whakamiere@gmail.com. Ko Taurapa e mihi nui ana, hei a koe nei e hoa mā.